UMLA Kajawai Constituency, Umawailat Miki Shelah Kasing Sajan, Ula Penyo Obat IT Dekakali Kinongpang, Syakador Barshnong Yalong West Jinta Hills District, Lembah Kaskim Kabahap Hapo Ka SRWP Arajar Arpuwe Arajar Arpuar. Haswa ban pelait paitba ladon kejialang bala peniait da uma job rembai ubal airu iki kentin priang sengubaha. Ya baro ki balawan syakane kejialang nadu ki MLA ki noyalam jong kaseng NPP West Jinta Hills ki noyalam shnong bat ki paitba nong shnong jong kador shnong yalong. Uma wailat kum ukong san haba ajing kran walaupun sengaw bakane galong kum kalat jingkarku ya ki paitba nong shnong ki badon kam jingarap hakapang kasitom kenang bo onyo ban lepen poi yaki bapang syaki jaka sumar hakapor kebabiang. Dang hakini ki benai beladap, UMLA ulai turu, ba uladap ban senyang hadu lai teliki kali ke nongpang, bat senguk men bentip, bah hakini ki kendiat sengi, kelapan pau kaji ai kuble UMLA, halor ketika jing penyo kali ke nongpang. Namar ulai yo jing tip bagi teki kali, hadu menta kilayo ya kabai nong, hadu lai pau na sapo hajar, berkite baro de na kajing nang juki bor peniait, ya kitiki kali ke nongpang. Ile duna ke ambulans te ye pi gerap ye ga haiti yo pi galat kamai heju ipor tang mo mani bu chim kabu te hete to hejing to ga ambulans te o bigi bentale ngani liang yonga de perchango utho gilat kuluti kam da ongi pi he bor bu kian yonga kam ga jing sedang ga jing laluti kau bru thme de perchango kat bi wala si bhai khajak ha ga jing wan yong niu kujut udah kita entok dukat po keniga konstituensi giok i ke distrik ke state wagari Henry H teluk ke perthai de chak kita i waro bon gi benta te mie phao ulle kamu da mud de tmu han kat tele da perchama kamu ong ne de yobi usurok melu malam mong waro chnong Henry kat wajo i bor de le chwao jandarak sub bai pi yeu men chwa khajak po wat kat tele dang bon gi benta go dang sakut dang ya kelam mo he chnong wo thola thuluti khamtam gati ke benta go laich kiti to sport ki yong phi te hak pun gini gi benai go dawan da tho lat thuluti wo ladam yi dewa penmiat dewa yi le te malumala dewa sup phi gi nong song snong rangkat go da wan tourist le u lai wan te jo gi benta le kam da snyau phi ne ga MLA scheme gi yong a de rapo hai punchna penmiat ye ga dorbar hall ga yong phi de e ne ga MLA scheme gi yong a hai jo ipor ka school the construction yang new school building haite hamulang kwa duna hawa hanang so phau dak tengka ko de dep khut tendar ko mestep bangawi ko da dep alot sustang ukre don hi te jo ipor le nembeta yang gi khnro de dep boi ya kamaran bol ko de dep khut tendar ko de dep alot ko da sukre don hi mestep bangawi haidor phau dak tengka ne benta pun met pun bhai kamaran bol ko yang pi le katele ko de dep ki ubo te hejo ipor le rangkat ki individual scheme ne ki scheme chimet le perchang ba yakat we wala om ye sendon sia tho bai pi waro ne ba pi le hayung sem yong pi jan le em ki kon bi san ngut mye bi ki thet sula pun san ngut chi sen thet tanga le mana ga jo hi wat ka scheme le mye o chi sen e to korpa do yi nong chong chnong yong chnong yelong bo sia ba man ki du yai cha chirup daw hagini ki scheme daw wan so le dang chibon ki scheme wena galiang yong na daw ye le wan ra hapo nei benta yong kini ki scheme chimet te bigi benta le yo ba im em melinyi khamtam ngawo kong sniao de jo ye klam mai ne ka por man da wan be di klam jo paj be ye te ai nar yong pi te da wat ye te ai nar le da bo ye ka scheme naga art and culture udah bo ke proposal tang kat oman ke perthai gam ni dang sa pending go te katte le dang bodin bai te yuluti boy hagini ki ski ko da wai ke perthai mestep man gawi kam tam bathan kam ada snya komen gat ni wat ka tourism department le pada poi go chopong snya wat ni te yuluti de jing em yong o ke tourism le chibon ki scheme le ne ki jing rap he jing to tourism le chibon u yoi he jing to ni ke chnong yelong he ni te ho hejo ipor katai ka footbridge le dejo ye klam na por ke video dejo ong e ka mod ile e pigau sa ten ngam tai tada khana ganai em hi ki problem ki man technical problem to usuk ni ba man go ka yingking wa ten o kdo de ginar tele dam biang
ki ladam biang di tier ladam biang di teki jing the specification untuk gosuk tenel yang dejo kelamai kan ne kapor te kamaman kate ke kam man go sedang walai baik wat kata yang kinar yang pilajan yo kim slim yo yang di kau stang ukre yang slim de yo ga pendep yo di baik ba open em kam yo supi ki walai rep lai yang leni wat ki walai ki cheti la te cibun ki bentah yo to ye kelam tang wa yo luti lembaga jingi kre lang han katte ongos nya kam de nya kam de pun teli le tiba ya dang pun gijing em kam gijing dawa gi yong pi ta tang uper pa de pi ne ba kau bru dang themme te bom jo jam ria mi ria te per pa de pi man pi gu yai cha man pi gu nang yai kre lang chu chu udang i pi nga te ke bor yo nang he chu chu i bor yo nga yo nang yi chu chu wan ra i te scheme ne te development gi te gijing rap yo rap he chu chu kurang ye cu upit uba ya kacnong katha ku yopi kahini por temem de kwa pun jrong ye klam yo nga sachisin tanga saivi ye kwa pun kenmu e gnuksa go pha yong gni kacnong yelong u dang yai kten go kamu de yo inni nga kwa pun tui gi bi kacnong yusuk ye rukom man rukom long yong kacnong yelong pa inni sni heni yo ye chong ni khmat em go rang ba kacnong themme orang ba chnong warim ye kre lam gi chrup chrup em chwi gi chnong yo de yo tin du tep ka tu ka ba chnong warim wa chnong thme tam ye pai lam hoi de tanga ong e ni gi nuksa go bha uman go chwi gi chnong le wat kam jo la kun tu ya ki woro gi nong chnong yo chnong ye long mo di em pi ke jing snyau kini to nga to kiti to gi nong kerchan yang ma wailat kita to gi nong kerchan yang gi party melin yo ga kate Payu mat musteman gu wilay ang batan bigini ambulans yung mawailat ang ambi no la daga tini. Mau em bigay ke jing snya. Nga